Keblai pi baro syakatup kubor jengi ke Don Bosco Media Network. Kimat berkongsan mentaga sengi kilong. Penlong annual meet berpra polat lais pangut kirang bak ke Zone 7 na Sampli Parish. Da ke jing pet ngor klem syong tat yok kem ke BSF yo wei Bangladeshi. Mang ke sorkar nyopau kelur tingka ban pendroi tourism hawak ken nong blai bat wak lingkat. Bat pli ying ri slap uba Mirrorborn halum jing tep ke balang Catholic umden. Bat mentangin pa syiki kubor bakang benya. Hakas ngi pli ya ke jingelang bapra shisin chisnem lene ke annual meet jeng ke Zone 7 ke bekentup santli ki parish na them riboy ha ke khat nyau terek ujemang palat lais pa angut kirang ba kila ai kerteng yelede ha ke ni kesngi. La kemi lenti ha ke khat pra terek kesngi ublei ken poi arsha ana ki bawan menta kesngi. Ya kini ke jingelang beshisin chisnem le pelong ha parish ke ying meni ke Maria ke kemi ublei umsning. Lasdangi ki program de ke jingpen her ya ke lama jong ke sing de Reverend Padar Pius Shadap Spiritual Director jong ke ni ke sing rangpa. Lebut seda ke jingelang bala penyat de uba Matthias Rangtong Vice President, uba Wen Madur Secretary ula ai ke jing Dwight Dang, uba Steining S Nongbri President ula ai ke jingkren pediang ngobha ya barok ke dekot ke balawan syikini ke jingelang. Kumjuru ikiling do so oblei ki belawan ban Kershan bat ban Aimin si mi ke sengrang ba akini ki arsngi. Spiritual Director Reverend Padar Pius Shadap ulalong ukongsan ula ai ke jingkren mat pang ya ke jing temu jong kini ke jingelang beshisin shisnem. Kirang ba na parish Maubri kilerwai ngau tenat ya ke jingruai Joseph Pakoj unongda jong ke sengrang ba. Anong keren jerong marba di latam Islam Kupor. Dengan madras di Mayodoro. Mana bala ada madras lalu benar, kemudian cipta yang kelum tiba, hot, iway pa iway. Di kemen, naga ni sun jungi, bila pemilih presiden berubah jangka, sunjuk kesan berubah jangka archdiocese ni walau dekat kebaca kesan berubah, ini bumbu kerus. Jadi kita mengkapti kita tahu seperti Jangan kita buat kita styling ba Mickey ba Julie Roy ba Wen ba Matthias Rangtong pati baru iwe kilong leader ba kilong yalam tingin do je kemen mene for ba nakwan te suki lang dia mereka bagi nang show roi kila do kami degane ka je kemen ni baru kilong katne kirang ba kila do lupa ke je kemen kamar tite di aman na kibalang show dalon taglay do sabon kirang ba alkitia kebalang galang layan kanom kenran presiden ngaslong dadon tamay mo sabot kerang bahangan kiba lang slong kiba ya rejimot kiba ya trainer kita gurong jumulay kamot kato ka balang slong kaya bet kaya di tinggal tujur ki kerang ba le ka yida de kan jinkermen kabaron ki kerang ba jumi ngalaru ba dalong kadar kena lalu mengenang selong kadar kena ngayor di dalam spiritual director kerang bahi Berapa organization dengan spiritual director di Rambai dengan senuju sekumen dengan senusubah yang keren mereka kenal di Rambai antara kilo di mat dengan tim sekian managing experience dengan tu lenggo itu Islam berada dan kilo di kamu yang harus dia di Rambai kalian di Rambai ini lah polisi nasional dengan sebuah penonton tu nama dia film yang sekeren bersai kesini mau jadi kelak mulut yang kuat Kamlong kabusu beti kerang ba rino ay kasem ikan ikan menuan ceri. Dewan ng pelan right. Ini kisah. Mo abu blay wong adam sano madam. Blay tip paya kalian kamet wadam mudan sabar dari kuat beti di masjid. Dengan kota Jakir malah keren polisi ini sano kita kamet lah benar dengan masjid disebut berkali lah benar. Ingin kuat ya kita kuat beti kerang ba Mereka setan bertasi kita dengar. Te kenapa ini yang kesam ini? Kipulit yada kaput keri India Border Security Force ki bapet ngor klem syong tat ye jaka kaput India Bangladesh ha ka khatnru terik ujemang kila yok kem ye weubreu na Bangladesh uba na Pirojpur district Bangladesh ubala yok rengkang tu syaput India. Ki BSF kila yok jingtip petikana ne ki telong sintiat bagi don ki breu ki bertemu ban rengkang na Bangladesh ha ki put kisam jong keri India. Da shisha ke khatnru terik kila yok kem bat yo new breu ubala poi syaput usam jong keri India.
habala thokit lalap bau New Briu utmu bandrung Shri India bantri kam teri jam kat bau yo. Lekit marmar yang New Briu nak kaput Chepin Ursula Police Station bat la IT haki pulit ban thokit yang New Briu kat kum ki kendon an ki bedai bat ke jingrung tu Shri India. Ki BSF ki belateri minot bat dok yap ban yadai ki port ki sam jong kari haki ni ki kendiat banai ki le yok kem ye ki mar ki mata ki basyong dor de ki spak klur ki bakinong khai tu ki temu ban shalan sha Bangladesh. Kajing don jeng ki BSF ha ki kaput ke lawan ra shisha ke jing shingan bat jing suk jing san ha ki shnong ki badan hasilinter jong upot India Bangladesh. Hiar pet benya Menteri Rangba Konrad K Sangma ye ki jaka bapau nam na kajing don kijing king juri hanong blai wa ken bat haki luhu ka shnong wa lingkhat ha Pen Ursula Civil Subdivision ha ka khat nyau terik ujemang ban penroi bat kentiu ki kam jungok kai perthai ha kini kathan kanong blai ka shnong ka badan hatrai riat bat haki luhu ki shnong wa lingkhat bat lingkar dem kapau nam baha na kajingnang jeng kibriu kini kashnong ban penek pensan ya kijingking jeri leni ki living root bridges ki baki penon kam ban kam bat jam na shiliang jeng ki wa adut ki badan ha kini kalhu kawa reu ka bami haranap lum shiliang kashnong pomlum bat mau ka jem kalong kawa ka bahe bat ka be itana haduk kata-kata kawa reu kalum ye ki ne ki wa adut ni ki lhu wa ken khat ar shnong bat na lhu lat ring au kakela kawa ba anda ka poi shikiriat jong shnong majai bat ka sano bak sheki pentha ka Bangladesh Menteri Rangba hakini kesngi ulalit jengo adalah ki jong ki khmat bat hiar bat ki thiep adalah ki jong ki kejat ban yo ma de ka jingbe ki leer batisi ha ki rana karyat nong blai ulai thuru baka sorkar Meghalaya kan sepenroi bat pen internet ikishnong ki pakenthop ya kamau kernot rang thliang minring ban penlong iki kejakayat kejat leni ke trekking destination na kebenta ki nong wan jungok kai perthai na ki wei pat ki jela kari India bat ni ki wei pat kiri ke perthai kashnong wa ken kan yo ya kejaka sa pengat kiriu i jingput jingtem namar kini kashnong kapau nam ne kejingdon ki kenhun nong put nong tem bat nong sha ten rai shin rang bat kenthai lai thu Menteri Rangba akini kesngi kinong di sok phe sok manir sok ping bat ki kat babunjat ki di hasilinter ke surok shelong Pen Ursula dauki ha ka khat nyau terik ki la kinthi da ke jingkemen namar barok ki officer ki pulit bat ki nong bot jong Menteri Rangba ki la thet pahu ye ki sok na kini kidukan Menteri Rangba ula kintu ya barok ban thet pahu ban ra shala ying la sem. So we are here now in this beautiful sacred groves in the Right Nong Blai area, and it is more dense than any other sacred grove that I have seen. It's a great experience, and really the way the local people here have preserved the entire forest area, maintained it, is something that is really admirable. And we have come here to see how we can promote this entire area. As I was mentioning earlier, that we will be putting up the experiential center for the Living Root Bridges, which is just right above this particular sacred grove. And this entire area will be promoted from the tourism point of view, while maintaining the overall sanctity as well as the forest cover of this area, so that the sentiments of the local people are always kept in mind, while the experience for the tourists also. So we are here in Wallankat right now, where as you can see, the Living Root Bridge Experience Center is going to come up. And the reason why we have selected this area is because the Living Root Bridge density is very, very high, one of the highest in the entire region and the state. And through this particular Living Root Bridge Experience Center, the tourists who come in will be able to understand the entire culture, the history, and the techniques, and the different locations where these Living Root bridges are. And it will completely make the overall experience for the tourist even more special. So therefore, this is one of the very important projects for us. It's not just this. Apart from this, as you know, that there's an entire trek out here, which will be another experience for the tourist. Along this trek, there is the Wanken village also, which is known for its traditional music, where we will be putting up the music center.
where people can go and train as well as experience the traditional and the local music out there. And therefore, this entire area is being built up as a complete circuit where people can come and experience the living root bridges, have the necessary facilities, and also experience it through these museums and these experience centers where they'll be able to get complete knowledge about the history, culture, and the entire overall living root bridges of the state of Meghalaya. Chalo. Uba Miral Bonds im MLA kanong po hagas ngi khat nyaw trip jemang ule plipat ba ia ke yingri slap halum jing tep kabalang Catholic asnong umden nong tulu. Ia kini ke yingri slap latay na ka scheme SRWP jong snem arjar arpulai arjar arpasaw. Ia kini ke yingri slap lasna na kabenta banat na kajing shit kasngi uslap bat na kabenta kajing le niam ki bayday bakajing on tep bril. Kini ke yingri slap kan ay kajing syakri bekerpang na kajing shit kerang habahap slap ha kapor on tep bril jeng kipat ba Catholic umden nong tulu. Ha kini ke sngi play kini ke yingri slap la don lang Reverend Padar Michael Kongan Padar Rangba umden parish ba shanbor terang rangba snong kinong elam balang kisamla bat kilong kimi long kpa no umden bat nong tulu. Iya kan dia kayin ke internet kayin ke bala cinebah bat ba kapan kemen yang hadu kata-kata bat kumba i pararang ba ila pensngo syafhang kitu kijinglut bala sina ya gani tak no ka pen kemen yang bangi yaki bang persyang ban ai kijing yarap pila pentri hok ki pendek hok ki bat ngim dan jing artin ru em na ka bentai ki babha ki banangwan ja ban urlong hagi snen ki banwan agane ka shnong ban ka balang ne dok ti ni blishpun para ia ka jing pensitong ke jumpi ialah dia bad ya kejing nyarap ke jumpi ban dang bersyam susu ya kejing lut kejing sep bingiyo agane giying ke bad internet aduh kata-kata ngampoi perkat bahkan long agane berkom de gede ke bala ne bah aduh kata-kata de pila pensgo itu kejing lut kejing sep kiba lalu tam bad ba ngasno kemen ban yo sno yagi kentin na fi ki ba fi ong ba lahi kai yang baik ke beniyo idang perlu tam banang le ha ban pen bahai tam bat gade ki kentin ke ba ai sim hadu kata-kata yang asim itu ha ka ba porong syong hang ne ha fikren ka ketik ia ka dono ti ke sim ni dongaru ba ngihap banang yarap yaki yang jenggot ka jofi kumbala ban sutu kami hikmat kena haban kiar gagiat belum komplit tegajing kerpat kelong yai padar lane ya ka balang dong lane jido ki kopet namar ban yada na gajing wan chongkai ki lam nong chuan chongkai kelam kam ji badik ki bam duan ya ki long rang ni chi ki ker jala dadang la ban le de tonang le lane ap dalabu dawlong lang no mentanang ayu mentarakan mut house number 1 kadang simpor ku kak betan kan umla ban ai ke skim tang belong lada kerki ke kam dan lada pinang le ulong de lada ti ong man up dan dalami kita kan selek da bangan sa penbu sa kumba arlak na kum taban kani di belong komplit ke di belong internet jadi gejaka porba pio ban penjahat ban hagaju por kham tam haba kumaka all souls day gitu di program kerkulung jetet kini kita pio ban program ya ka kita kerkom na ka benta kejing mentoi di jumpi
Karunja Football Club kalay kenduk final bat ke Umpowin Sports Club Hamadan Chnong Umpowin haga kat new terik Jemang haga jing shong shit ke bakra. Kejing ele kai kelalong ke beitiang bat ke beitenat. Baru artim ke biang bor spak hakini kemadan. Kejing pen shot ball kitut na kawai keliang syakawai pat bat ki khamat jeng ki hek ki han bat ki nong pet kai ki bat panga shamon syadiang shamon na kejing hairstep ka ball man ka clip mat. Kinong mi khamat pat bat na mauti bat Charles Marngar MLA bat kinjo lang rangtong MDC ki bela saki kum ki kongsan bat sembut kongsan ki lepin pawi kejing shong shit bat jing kemen na kejing kiu kejing ile kai football hatem riboy. Tang kata kisam laru kila nang kiu kejing tibet ha kani kejing ile kai. Dei kisam lalut na temri boy ki belara ika nam ladu ha ke sebroto kap house nem belala. Kinoi lam jong ko Umpowin Social and Cultural Club ki dap da kejing kemen ya kejing don lang jong kini kinong mi kmat pa na mauti. Uba yarap lang shadap president ula pediang ngobhai kini kirang ba ki belawan ban penshinga ni kisam la jong kani kathan. Hadin kejing ile ka shwa ban sami ki buskit uba Charles ula kular ban yarap syu ban kentiwi kejing ile ka bebunjat ha kini kedong bat kathan jong kathemri boy. Ula kular ban wat lat ban tei ki madan ile ka ki babiang kum hakiwei pat ki constituency jong kani kejela. Ki dukhat bekino ilam jong ki club na kani kathan ki lekenthi da kejing kemen ya kani kejing kular jong kinong ikmat pat ba. Uba Charles Marngar bat uba kinjo lang rangtong kila sami ki buskit ki bakentop da kisong pisa. Football bala penyai da ke sports club ke jompi. Te kendiat si kentien Argentin na kaleng ke jonga. Ngakwa ban ai tang ke jing kentu kan pam na kementa jompi ki samla ki bi ki jongi. Menemet kat bangadang song hieng ayo i wei i YouTube. I jingkren jong wei rong ba obong. Kill laziness. Penyap ya kejing jai pedek lanya ya kejing jai tu. Long ki breu ki basmat ki basting. Tekum ki kon samla kejing kentu na kaliang kejonga kalong ba. Ngin penduk pendam penyap ya kata kejing jai pedek kejing jai tu nrei. Ilong ki kena samla ki basmat ki basting. Lagade kamtam ke kami lekai. Ding i senong kendong de. Ang dalam tournament de tekepor lah sedang praktis i. Ya bai tournament de praktis i. Ta kejing long i. Deke ege mal kwa benong kolong ba. In penduk pendam ya kejing jai pede ya kejing jai tu ndai ingin long ki kena samla ki basmat ki basting. Ban mi syakmat ban kilannya lagi. Aga kami lekai ban ingin long ki kena ki betebet. Tang ha kesnong ban tengkut. Ya kesap ketalen jong pi tang hapus nong ndai ban nang kiu susu. Haga district level bat kumjuru haga state level ngaso kemen ba mendagasngi nagaliang jong ga Meghalaya Football Association kala itu gerpang ya kawaipat ka association hapo ribuhay jongi bat mendagasngi nagaliang presiden wan ban penskam te hapo rembong bat ke kerteng jong ga gade ke ribuhay mingi sports association de jing sang la de ban lang tiru nama gajing tungku bon palat pi program mendagasngi ngala pendap atli ki program mendagasngi ngadan hangni berpi ngala khamslam kendiat lagi jing program tinggi sokemen bangi i baga kami le kai kala nangkio apo kadong ribuhay ke jongi te mangi hangniru ya hab akhtaga association ke batmai mau kini kisnong baru siliang umyam seni ngi hab akhtaga association ke batmai bangi ngai skam balam ba kinong yalam ki jongka ngila banang kentiu ya ke kami le kai tengah supha kami sei saki manem step bangamla banya donlang bat ki ndai banya trelang ban kentiu ya ke kami le kai hakadong baga than ke jongi iswa bangan song bat penkut hakni kupor da kaliang ke jonga i inong yalam jong club jongpi sin kila ayanga kila batayanga baga don ketei ke jaka ke bayu inang ni baga club ke jongpi kila don la ke jong ke jaka namar kini kemadan kerit pelan tinggal ong mana nak kalian ke jonga ba ia mele skim ban permadan kat ikate ke bahe taki pau lang amlong ke besok den rei thok ke wei ke jing thok ngala ekran ban ai ke wei ke jing thok ke sarkar ban thok long ba jonga local MLA bat ngan yale sitam ban penyo hapo ke ni kedam jonga ya kemadan thmai hapo snong ke jongpi kenang ba pio ban penon kam kemadan ke bebit ke babiang Wat kaniru kalabiang hiban siya praktis bandilek kain ring dan don kam susu ke bakambiang. Wat kaniru idon kami ban leveling bahasa kendiat ikni kemadan
Badak kini ki khubor nglapoy kabakut tat haduk bengde syambiang kublai shibot.